Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu bonke bantwana bakaNkulunkulu emhlabeni wonke nje labathanza Jesu ngiyababingelela egameni likaJesu. Umamsomi ngiqhamuka la eMpumalanga egameni likaJesu ngumntwana kaNkulunkulu, ingadi yaJesu ayikangedluli nami. Haleluya. Namhlanje bathandekayo kunemavi lasentitweni yami lengisase siwahlephuleni bathandekayo siwalalele nje singebantwana bakaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi sikhona kulomthandazo wa 21 days sikhiya sethu lesitosiphatha lesitawuvula lilanga nelanga kulomthandazo egameni likaJesu. Sifunza incwadi yemvangeli John 14. Sitawuqala sifunze kuverse 12 sigcine kuverse 14. Ngiyafunza. Isihloko sithi inkulumo yokuvalelisa. Ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzako mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba. Verse 13. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Verse 14. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Haleluya. La bathandekako sithembiso Jesu lasinika abafundi bakhe. Uma ubuka lesihloko sithi inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Jesu ehamba nebafundi bakhe sebashumayela labafundi baJesu, tinhlithiyo tabo taqala kukhathateka uma tiva lamavi ukuthi Jesu uyavalelisa. Haleluya. Ngisi bathandeka kuningi bebakuthola kuJesu, bebakuthola kuvikeleka, bebakuthola lo bakudinga enyameni nalabakudinga emoyeni. Kodwa Jesu uma ekhuluma emavi okuvalelisa baqala ukukhathateka. Hey bathandekako, live lesikilo liyakhathateka. Diningi tinto lebantu labakhathateke ngalo. Haleluya. Kodwa Jesu ukhuluma emavi uthi manje bathandekayo, uma nikholwa egameni lami ngiyoqela noma yini leniyithandzako ngiyokuyendela. Haleluya. Uthi ngiqinisile okholwa yimi imisebenzi lengiyendako yeniyokuyenda lengetulu kwaleyo. Haleluya. Ngingathi bathandekako ngizokhuluma ngesikhiya lesitawungena kuwo wonke lamalanga la umfana kaNkulunkulu etivalele khona asegumbini lakhe lomthandazo. Isikhiya salenkonzo bathandekako ukukholwa. Haleluya. Uthi Jesu ukukholwa lokuyoninika konke leniqela. Haleluya. Uthi nemisebenzi lengiyenda ko miningi imisebenzi layendile Jesu lemangalisako. Uthi lemisebenzi leyo ngiyoyenda nani nalengetulu kwaleyo. Haleluya. Kodwa nje lokubaleke kakhulu ngenani ngokukholwa. Haleluya. Ngithi umemetela kulomthandazo bandla likaKristu emhlabeni wonke. Ngithi umemetela ngenzaba yokukholwa. Haleluya. Uthi ngokukholwa nje noqela noma yini leniyithandzako. Ngiyengabuka legama la noma yini akukho lokusala ngaphandle. Haleluya. Noma yini lesiyoyiqela egameni lakhe. Kodwa sikhiya ukukholwa. Haleluya. Singena ngokukholwa, iminyango ivuleka ngokukholwa. Konke lesitokuphumelela ngako ukukholwa egameni likaJesu. Haleluya. Nalamavi bathandekayo sisekhona kule nkonzo yomthandazo. Ngiyangasho bathandeka ukuthi lusuku ngolusuku singena ngalesikhiya, singena ngokukholwa. Haleluya. Noma yini lengicelako ngingena ngale ukukholwa egameni likaJesu. Uma ngifunza incwadi yaMarko lisilivu lenkosi kunalamadvosa leta nemuntu amethwele avula liphahla etulu. Haleluya. Ehlisa umuntu logulako. Jesu akambhekanga umuntu logulako, kodwa wabheka ukukholwa. Haleluya. Kwamadvosa lalese indvosa legulako. Ngakho bathandekako akukho lokuyini singakuphasa ngaphandle kokukholwa egameni likaJesu. Asingeneni lenkonzo, asihambe kule nkonzo, sihambe siphethe ukukholwa. Inhliziyo yakho igcwala ukukholwa ukhona lapha ekhaya. Diningi tidzingo
tabo make tiningi tisingo tabo babe tebantu labasha emhlabeni wonke kodwa nje kusinga yinye nje into kusinga ukukholwa inkosi uJesu. Haleluya. Hayi ukukholwa nje sikholwa inkosi uJesu bonke kuyawusiphumeleleka egameni lika Jesu. Sitakuye emthandazweni bathandekako ngikhulekela ukukholwa kwakho usekhona lapho ekhaya egameni lika Jesu. Kusi uNkulunkulu sangenile kule nkonzo lokhu kukholwa kwakho kukuvulela iminyango lemangalisako. Siyaye emthandazweni baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu. Sikulomthandazo Nkosi yami lonyanga yokuqala onyakeni uNkulunkulu wami longcwele lokube ngumusa ukuthi siphile kuyo. Baba wethu longcwele siyathandaza khulekela ukukholwa kwethu ukuthi kungapheli. Sikhulekela ukukholwa kulona loyo longumncane kaNkulunkulu. uNkulunkulu ongcwele vusa ukukholwa enhliziyweni yalona loyo agijima kubhekile njengenkosi nomsindisi egameni lika Jesu.